sunset da wow kiwi flavor dingai ani thang di taste chik chukura mo aji sip chik lemba shimu to shitu cold coffee ya chala morotu samlo just le yin do na pyo de samji ani welcome back to my YouTube channel on the vlog tanda yo yin do de kha jo de la na yo ya tabi ma chini last ka video de na la comment na la mu chi de ram kha chi ya kha chi to ya video chun de je so samsra ani tanda nga la ga chani ma chu de tanda nga de cha la ga chani jo jo ani mun la do sa sa ni ani nga do sa se da yu sa he bi so ba ang za nga ding ai da de le se jo jo de sa so ada sira da upit na upit this like the dosa do you have it tende gang shi chung ga tende ting tang wo 랑가 장부샤다 당아주 문부게 랑가디 사와스여레 알카다 사와딘다 니니 참말레나리 랑가요 더 US 무티었다 나랑기 세군디 내가 지사기 되라에 나데 샤르세 나데 내가 치기 참로你把我的啥哟？等两会儿。两个的两个还得水啥怎么了？Sunset painting jumudu. Oh my god, look at this. Gini de kim nyu jo de shwok la. Ma ze langa la ka ba de. Che chong. Sunset da. Wow. Ta langa ngoni ender dara. Ta langa chega ni ya ko pesu do. Langa de ni ender. So let's go. Sunset painting terus Hiroshi. Keep shiba gilama. More moments later. Samlo, welcome back to another day with same vlog. That hitting on so Mundgod la ani corner laura juice corner do sawa gochesha changmuri tunga do dila sawa do resha ani o dela lehira ani diga jisaja jura sport dikhol dulana ngazo menga la deshta di minziga langa do sajya o deda de mena Canara bank ki damla complex chiya yellow complex de o dela do di jo chokra resha dis tero chida di jo chola side dela ente do resha ta tanda ni ge kharnga ila na moi to yo kiwi flavor dingai ani thang di taste chik chukura nga khayo komsa din ke chayo sheba dine diga sota ani gabe morangi cold coffee also and cold coffee nge le taste sheba shibu yedu ya thanda di coffee ti tis ya to so must visit samalo menu into dojiresha jikta da
tanga thanda khar ngai nga version mojito kiwi flavor tingai tanga zo dress tanga ring yo cafe joy fries ta thanda ya nga zo khol lo kho nga ring yo thise che kyu mi yo ta thanda nga ring brothers cafe le yo cha dingi yo je ta tiske shora cha dingi juice di yo ya four ace corner isha juice sanga diming la ya corner diming la ani juice shimbupe do nga ra thanda ni cha dingi video de le yo nga le kiwi moito nga ba shimbu chungsra di namgyune bangalore langa yo won tour chikpa san lan da do rish won do dura ani mo gini di nga school coffee nga skhanju 그럼 근데 저 콜 커피 레메 시부주 뭐지 씹직 렘바 시부도 시도 콜 커피야 차라 모르도 아야 라운소 데라 도로치 몬골 레유나 아니 캐나라 뱅키 담라 컴플렉스 시도 온데 가란라 두 버테 카페 롤나 원데 두 and 도로치 must visit Tadi ngonzo game show ki court re basket court. Handa ko practice chidio re singing ngonzo match coach score loser tournament. The next morning. Tanda yo ya exam lega charsra ani ngonzo ji dela thasangla ni khala da ni ge ro gongda da ni gong khala ni ge re exam chuni tanda na khala si ba khala tirin khala dirsha dal chigmo chutney da shindo goshtu ani de dal risha ya khala pe ya ko re shayu de shamini ge yo re ya tanda na ngonzo ya tirin di ta gale re losa tournament start chor basket tang football ni ya and thiring nima thambo de football de dir game shiwa dang game dumba team a risha the dinen de authong dang so basket start chim do gonda start user and the shop alu wale de sauce sa tela zo sa shas atti se la finyo de game la finyo do atim te di tada na zo game show si du thanda potla che de sha ta de yi mo ta camera gi got a shapes the lighting wow shortcut ti kapron tu da the game shiva da this is dish siu di podala team re game shiva and na po di game dimbar sha team b doing this temu tangi sama de puro kyanya sama on the interest tanda di game dumbal raksha free kick game shiver sevodi oh but chick style ta game shiver pata lagi tarasha free kick rasha missed it. Dingin dong de gara yi, tanga dingin dong de gara zam shai, tanga so thanda match di thanda ro de sha zoga mindura. Ani ya. So see you in next vlog. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद.